ću reći da je danas jedan od onih dana u kojima aktivnost koju imamo zaista bude ponos u nama. Općina Novi Grad u ovoj godini stipendira 25 studenata medicine. To su najbolji studenti koji su ostvarili rezultate tokom svog školovanja, a dolaze sa prostora općine Novi Grad. Nekako smo danas spojili tu mladu generaciju, mladi koji su pokazali već i interes i rezultate u sticanju znanja u oblasti medicine i evo jednu investiciju u općini Novi Grad, dakle to je prva opća bolnica privatnog tipa u Bosni i Hercegovini. Jako smo zahvalni da je grupa mladih ljudi zainteresovana za medicinu i studenti starijih godina medicine došli da pogledaju našu bolnicu, da im pokažemo šta smo, na čemu smo sve ove godine radili i u kojoj fazi izgrađenosti je sad bolnica. Ovdje je važno reći da ovaj objekat od samog njegovog početka će biti pod nadzorom ili u sklopu sistema koji funkcioniše već u Austriji. Nekako slast na kraju je zaista to sve pokazati našim mladim generacijama kojima je puna glava i uši priče o odlasku iz Bosne i Hercegovine, o nemogućnosti ostanka i tako dalje. Oni su ipak ovdje ostali, oni se školuju, oni studiraju, oni stiču znanja na našem univerzitetu i evo, jedan od njihovih izbora sigurno u budućnosti može biti i ova bolnica. Za nas je to važno, značajno. U početnom nivou mi želimo da pružimo veliki dio, ako ne sve usluge sekundarne zdravstvene zaštite, jer smo bolnica takvog tipa, opšta bolnica, ASA bolnica. To je nekakva prva faza. U kasnim fazama ćemo ući u neke komplikovanije discipline i procedure koje će biti tercijarnog nivoa, ali za sad, kao neki centri izvrsnosti i ono čemu želimo da pokažemo potpuno opredjeljenje i kvalitet je sve ono što je vezano za majku i dijete. Jedna od stvari koja mi je, da kažem, posebno važna je da će ovdje biti i porodilište, da ćemo mi kao općina u onoj rubrici mjesto rođenja početi upisivati i općinu Novi Grad, ne samo neke druge općine. Do sada mi nismo imali porodilište u Novom Gradu i to između ostalog se ovim projektom mijenja. I brojni drugi benefiti. Ja sam mogao vidjeti da su studenti uglavnom bili impresionirani onim što su vidjeli u ovom smislu tehničkom opremljenosti. Pa neka ovo bude prvi korak u oblasti medicine, ali hajmo učiniti sve da i u drugim oblastima uspostavimo red i poredak kakav će privlačiti ljude. To je ono zbog čega ljudi idu odavde u neke druge države. Pa evo neka postoji primjer da mi možemo učiniti i napraviti institucije zbog kojih će se ljudi vratiti. Evo imamo primjer da se vraćaju iz svih država i sa svih kontinenata kako bi radili upravo u ovoj bolnici. Ja vjerujem da to možemo postići u svim drugim oblastima. Veliki broj šefova odjeljenja, voditelja odjeljenja koji će biti ovim današnjim studentima sutra mentori, su ljudi koji su veliki dio karijere manje ili više proveli u inostranstvu, neki su i završili fakultete i studirali vani. Mi smo na to jako ponosni da smo uspjeli da vraćamo ti ljude nazad. Imamo tu kolege koji se vraćaju iz Saudijske Arabije, Bahreina, Norveške, Njemačke i svi će oni donijeti na neki način svoja iskustva, znanja koja su tamo stekli, koja će oplemeniti nas i naše kolege i kompletno zdravstvo Bosne i Hercegovine, a da ne kažemo da u ovim vremenima, kad ne samo kod nas i u svim zemljama u okruženju, zdravstveni kapacitet jednog društva, jedne teritorije pada. Evo mi ovim povećavamo zdravstveni kapacitet, ne samo nekim kvadratima koje smo napravili i medicinskom opremom koju smo kupili, nego i kvalitetnim kadrom koji dovodimo iz drugih zemalja, Bosance i Hercegovce koji su stekli iskustva u Bosni i Hercegovini.